Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat imo patulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Leonard. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaan ti pamilyak. Barang makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay tinggen ti pakasaritaan ni Leonard. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naisaganam ka di aminin nga itukot mo, Jayla Trinidad, nimfa anak ko. Wen tatang, naisaganak aminen. Dua kayo kadi kanina nang amang itulod kanyak ijay inton bigat? Wen anak, pambaran mi nga may gumatang ka na iti agas tinateng. Aduman nga minan nagitigas, pirgin na nagiti mulan no sana masigod. Kasta kadi, tatang? Nagrigat nga minan ayat ti adda apa nagbiag tayo. No kuma nagbalin tayo abak nang. Saan tayo kumang agrigrigat a kastoy? Talaga kasta anak ko. Naimbag to lang nga, hinton makalpas kayo ngagkapsat. Bayan nyo, tatang. Apa man na makalpasak iti panagadal ko. Sumrekak adagos iti trabaho. Saan kayon tuunayan amarigatan? Gaputa tulungan kayon ton amang paadal iti basit pa'y akabsat ko. Ano, Rose, bakit? Nakaturog ka kading? Saan pa'y lakay? Apay ka di? Anya tibagam kanyak. Nagyamanak manan iti panagayat mo, nga oray no. Di mon sang kadakamat dayta. Tinapatag, nagbalin ka anasaya at nga amakan asawa. Ngam lima ng amara. Kaslasaan ko akabsat. Gapu iti kasdiyang aramid na. Kanayon nak nga ibabain. Nang runa iti kaaduan ti tao. Liklikam latan ti kabsat mo. Tapno awanan riri ang mapasamak. Amkak lang amin. Ang mga nupay-paiswan na nga ibaga karagiti anak ta ti palimod ko. Sa anak pa yan nakasagana no mapasamak na ita. Kunkunana lang siguro day jay lakay. Kaslasaan ka anayruam iti panagsasao ni Amara. Alang aron bakat. Baliwan tanto man ang tagin istorya. Good night, bakat. Good night, mat, lakay. Nay, si kamot gayam ti masabat ko ading ko agwapo. Si kamot gayam na itaman ng Amara. Anya kamot tayo. Apresyaran naklangaro din. Katawaan nakpay. Gwapo ka nga agpaiso. Panawan ka malangan at idalan manang. Amok manan ti kayat mong ibaga. Ay na, masakitan ka kat pudnumat. Uray gwapo ka, no may sakamot. Ay, nuray nak dito'y dalan lakay. Ala, intan, agawid tan, gaputa malaman. Ang mga no agtudo. Anya ka di ti kinayat mo iti kabsat ko, si Kaan Rose. Nagpintas ka, nagsiksi ka. Ngamday takit din nalamlamuyot pa'y ngamsi ka ti kinayat mo. Anya? Ala, idisumon dagitan natang abinuras tayo dya garden lakay. Mangluto akon iti pang malaman tayo. Ay, makabanog mo tiyag trabaho nga uray na iruamtan. Anday ta bakit? Agluto ka nga ro din. Agananos ka. Patyek nga dan tulat tamat pagsayaatan ti biyag tayo Katwan mat. Hoy. Oh, apay nga ron nga agsanay kalakay. Ay. Aramidak san ngagpaiso. Ibabay nakmat lang kanayon ti kapsat ko. Anya, ay, di ka man nagkasta-kasta, Leonard. Kan may isa, dayta boses mo madamdamalaang, at danton dagiti anak ta. Ang mga no, mangagda ka. Apay, nakasagana ka din ang mga klon kadakwada iti kinataom. Saan pa'y bakit? Madanon tulat talita banag. No kasta nga rod, aganad ka ititigtig na imo.
Amo matan ti kabsat mo. Pagaayat na kalaang asutilan. Alaro din bakit, inkagluton. Tulungan kan tapno nadardaras sa malpas. Nasaysaya at pay. Nay, dan samot parikot mo. Apay, nagapa kayo kadi kini Mari Ann Rose. Saan pare? Ket, apay nga raw nga ginumta ko nam. Masurunak lang amin kanimana nga mara. Kanayon nang iparupa kanyak ti pudno a kinataok. Di kina... Di mo baliksen, pare. Hanggang sigud mo takas jay ti kabsat mo, saan ka di? Pagaayat na ka asut-sutilain. Anam, jak nga rod kaya tikas jay pare. Amhom, saan nga agnanayon na may limad ti amin? Saan mo ang may limad ti kinapudno, pare Leonard? Tsaka mo pare. Ala, inkakinin mangali ti baso. Rogyantan ti aginom. Doa aboti ti arak ti awit ko. Abay ka di man nga mara. Ano ti kagaram di ti balay? Awan mo't kit di, ading ko agwapo kuma. Umayak lang makikapi. Anya ngay, mabalin na ka di akulutan kan imanicure. Manang, amumat na si Marding akong nagtrabaho iti kasta. Aggargarde na kitan. Sa bagay mo't kit di ngam nasaysaya at mutlaeng no ibagam kadagiti anak mo ti kinapudno. Ipudnom kadakwada ti husto a kinataom. Amay saka. At yan ti kapeyo. Nagtimplak iti kapeyo ka ni tatang. Agyaman na kaanakan. Malamapan kalatan iti papanam. Agsarita kami man paibiit kindi tatang mo. O sige, auntie. Inak pa'y nga rod aglaba. Dito'y kayo palang ka ni tatang. Ayabandak laeng no adda masapulyo. Apay ka di manen, pare Leonard. Arak mat manen taigam mo. Di mo ko na nga ginumtamanin. Wan pare, kayat ko ta ginom. Kayat ko ti makapagpanunot. Ay na pare, ad-ad-adi ka makapagpanunot no aginom ka. Mala, agtugaw ka. Pagsaritaan ta no anya ti parikot mo. Lagyan malak pare. Sige, dumgag ka. Ibagak no niya ti mangriribok iti panunot ko ita. Apay ka di akuti ka akuti lakay. Itay pay lang nga madmadlaw ka Apay ka di ka di makaturog. Mariribok ka na kamin bakat. Lupang panunutag. Pudno mat ti kanayon nga ibaga ni manang amara kanyak. Rumbang nga ibagak ka na iti nakta ti pudno a kinataok. Tapno saanan asabali at tao ti pakaamanda. Apay, nakasagana ka ka din? Saan pa'y kumaa? Ngam panagkunak. Masapula saganaak na iti abanag. Husto ni manang amara. Awan palimad nga agnanayon amay lemag. Napintas ita ti rubuat na kitimulat tayo, pare Leonard. Kung nga rod pari dyan, marang maranaan tayo tinangato a presyo. Tapno anda mausar na kiti agad-adal nga anak tayo. Well, pare, buyugan tayo latay ti kararag, ti panang taripato tayo kadagiti mulat tayo. Ay no, nagmayat asalan ti puloy ti angin pare. Agsala ta pa, makaparelax. Aniya, kamot tayo. Ay na, makaparayaw kamot pare. Nagpintas lakid din ti panagsalam. Makaparelax ngamin pare. Sige nga ron, panawan ka pa dito yung garden mo. Inak palayasan na iti mulak. Mareng saan pa yan, may busti danom iti irigasyon. Apay nanang. Apay adiyo imbaga kada kami ti pudno a kinataon ni tatang. Anya di kayat mo asawan, nimfa anak ko. Nakababain. May samot gayam abakla ni tatang. Anya? Apay anay bagam ti kasta. Nakita ka mismo.
Nalalaing pa'y ngagsala ni tatang ngam iti siya. Nakitang ngagsalsala itay ni tatang ija garden. May sagayam abakla ti amak. No pa'y may sa ama ko na abinabae, wano bakla ti amam. Responsable, kan nasaya at atao ti amayo. Mariribo ka na. Gapay ti day ti anamak, may papan ka ni tatang. Nga mulitak nga ibaga anak ko. Nasaya at atao ni tatang yo. Mangan kan, Leonard Lakay. Bay ang pailaang ni Nimfa. Bay ang tapailaang agpanunot. Amok amaawatan na kantumat laang. Sa pala ko matakas tangagpay subakat. Diyak kaya't agurahin dakdagit ang nakta. Di ka agdanag Lakay. Kasaritak to ida. Patyak nga agmaumaw tumat laang tikas dya amarikrik nada. Alakit din, mangan kan. Agbaawan dagiti makan anak kadasar iti lamisaan. Kumusta ka ni boarding house mo, anak? Nasaya at lata, tatang. Maturog kayo ka di ita arabi ditoy. Ada nga min pagnami kadagiti gagayom ko. Makamo kayo latan ditoy. Panawan kayo ditoy. Ang rabiin anak ko. Pangaasim. Ada kami ita. Gaputa kayat nakaama kasarita ti amam. Kasta ngagpaiso, anak ko. Pagawanan nak no pakabasulak ti kastoy akin nataok. Tatang. Tiyakmat nagayatan ti kastoy kahit anak ko. Iso nga ron a pinilik na tati ng asaway ti babae. Kaputa kayat ko ti maadaan iti pamilya. Inarapaap ko ti maadaan iti anak. Kat na kayo ti impay ti apo asong bat nagiti kararag ko. Nimfa anak ko. Husto ti amam anak ko. Saan anak relasyon Apolos ni Leonard iti pada na alalaki? Kaya't asawan day ta. Asaan na asinurot ti riknana. Gaputaan muna asaan anasayaat. Gusto na ita na pa naging inom mo, pare Leonard. Ang mga numakala kakit di mat iti sakit mo, gapo iti kastangar aramidam. Bay-bay ampay lang ti anak mo. Naklatla siguro. Diyak namin kaya kagura nak ti anak ko, pare. Diyak maklo na di nak mapakawan ni Nimfa. Nasing pa ti anak mo, pare. Isuapat siya ka mapakawan na kan tumat laeng. Maawatan na tumat lang ti sitwasyon. Kasanon no saan, pare? Huston da ita. Ala, itulod ka ng balayo. Aduun na yan, tinainom mo nga ara. Tatang, happy birthday! Ha? Ada ka, Nimfa, anak ko. Pakawanan nak, tatang. Naklatak lang amin. Gapu itinamok a kinatao yo. Nga maawatak itahan. Oh, yaman ak lukas ta anak ko. Diyak mo't kinayat ti kasto akin na taok. Isa sapay lang kumata din akong kagurawan. Wan tatang. Kat di kay agdanag. Maawatan kayo. Ipatpatag kayo, tatang. Kasaunay ti yaman ko, Mr. Lonely, tanaawat nak ti anak ko. Naawatan na ti sitwasyon ko. Ita, nagturpusen dagiti dua nga anak mi kini Ann Rose. Ket nasayatan ti kasasad ang agpadpada. Gapu tanatalgeden ti panggedanda. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Leonard. Leonard, pagayam ko, pudno asaan mo ang nagayatan ti kasta kasasaad mo. Ket inaramid mo latta ti rumbeng. Ala, sapay la kumatag na nayunan, ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Leonard. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paglay.
Computer Recording Technician June Rebutazo. Musika Dante Martinez. Ken Sound Effects Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.